Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u još jednu epizodu In Voice Q&A-a. Hvala vam što ste tu i hvala vam za sva prethodna slušanja. Mnogo mi je drago da vam služi. Svakog petka, dakle, možete na Instagram stranici, čiji link će biti u opisu ovog videa, da postavite pitanje na koje ćete dobiti kasnije odgovor od mene. Ono na šta bih vas pozvala pre nego što počnemo jeste da posetite našu zvaničnu stranicu invoice.com gdje možete da pogledate kakve smo sve to ponude moje koleginice, saradnice i ja pripremili za vas. Ono što bih izdvojila jeste da je jedan grupni intenzivni retreat program u ponudi i održat će se na Majorki od 21. aprila do 26. Vrlo je zanimljivo zato što je to ženski retreat, vrlo je transformišući, vrlo intiman, negujući i nežan. Dakle, za svaku ženu koja želi da otkrije svoju unutrašnju snagu, da spozna svoju ličnu vrednost i ono što ona jeste zaista i da se u prirodi i da se u jednom okruženju koje je u skladu sa prirodom, a i vrlo luksuzno, pozabavi sobom, svojim unutrašnjim bićem i da se oslobodi svog stresa koji je nakupljen tokom godine. Ako te ovakva ponuda, grupni ženski retreat poziva na ovakvom lepom mestu, ako te interesuje više, možeš nam poslati poruku ili e-mail gdje ćemo dogovoriti jedan besplatan sastanak na kom ćeš dobiti sve dodatne i važne informacije vezano za ovaj program. Kao i svakog prethodnog puta, i ovoga puta ću na kraju svog obraćanja ostaviti vam jedan domaći zadatak, da tako kažem, jednu vežbicu koju možete raditi kako biste se razvijali. Tako da vas pozivam da ostanete do kraja jer sam sigurna da u svakom mom odgovoru možete pronaći nešto korisno za sebe. Pa da krenemo. Prvo pitanje je kako da prestanem da se poredim sa drugima. Ovo je vrlo česta pojava, prosto zato što smo socijalna bića i rastemo okruženi drugim ljudima, što je dobro, tako i treba da bude i nekako to poređenje je prirodni deo našeg ljudskog iskustva. Evolutivno to nam je vrlo bilo značajno da bismo preživjeli, pomoglo nam je i da procenimo gdje se nalazimo u grupi, ali danas često posmatramo savršene prikaze drugih ljudi i njihovih života i to može da nam bude vrlo štetno. Isto tako bih vas podsjetila da kada mi vidimo te savršene prikaze, recimo na društvenim mrežama, važno je da znamo da postoji i priča iza kulisa, pa vas pozivam da prebacite fokus na sebe, da pogledate koji je recimo sadržaj koji vi stavljate na društvene mreže. Da li stavljate kada ste loše, kada je nešto loše ili ipak birate najlepše trenutke. Dakle, to je prvo, da uvek znamo da kod svake osobe postoji priča ili deo priče ili strana koju mi ne znamo. I da nekako nije fair prema nama porediti se sa tom slikom, da poredimo našu celu sliku sa tom sjajnom slikom drugih ljudi. To je prvi deo. Drugi deo je da svako ima svoj put i da isto tako nije fair prema sebi da se poredimo sa drugima jer svako od nas ima drugačiju početnu tačku, te vas zbog toga pozivam na nežnost i na saosećanje kao prvo. Podsjetnik da niko nije vi, svako je imao, dakle niko nema vaše iskustva, niko nije imao vaše roditelje, niko nije imao način na koji ste vi tumačili, čak i ako postoje brati i sestre koji su imali iste roditelje, blizanci koji su imali koji su delili sredinu, delili roditeljski stil vaspitanja, slične iskustva, skoro možemo reći ista, postoji ta takozvana nedeljena sredina. To je ono na koji način mi tumačimo. A
tumačimo u skladu sa našom ličnošću, našim prethodnim iskustvima. Tako da zbog toga taj poziv na nežnost i na razumevanje, zbog toga što svako od nas je vrlo jedinstven, upravo zbog ovog svega što sam nabrojala, niko nema ono što smo mi imali, niko nije mi i svako ima drugačiji put i svako ima svoj put i neku vremensku liniju i zbog toga treba to poštovati. Kada imamo tu problematiku da se često osjećamo loše kada poredimo sebe sa drugima, prvo je da prepoznamo, važno je dakle da prepoznamo trenutke kad se poredimo sa drugima. Dakle, šta je to tačno što aktivira u nama da se poredimo ili koje su to situacije, da li se mi osjećamo dobro kada upadnemo u tu zamku da se poredimo i da vidimo da li smo loši ili radimo nešto lošije od drugih ljudi. I kada se to desi, šta se tada desi u nama? Da li smo nesigurni, da li smo uplašeni, da li se osjećamo da nismo dovoljno dobri. Dakle, često u poređenju ne radi se samo o drugima. U stvari nikada se ne radi o drugima, uvek se radi o našim unutrašnjim nesigurnostima i našim nekim unutrašnjim potrebama. Tako da kad pitamo sebe šta to neko ima, što nemamo mi, što ja nemam, trebali bismo da se fokusiramo na naše jedinstvene osobine i one naše vrednosti, naše ciljeve, naše želje koje možemo da razvijamo. Kao što sam već spomenula, društvene mreže su najčešće, ono što ja primetim, da jesu najčešći izvor poređenja. Zašto mi bežimo u društvene mreže? Da li bežimo u stvari ili se zabavljamo? Najčešće jeste neko bežanje i kada u tom distrakcijom, kada želimo da distraktujemo sebe, dakle odlazivši u društvene mreže, već smo u nekom lošijem stanju. I naravno da vrlo lako bilo kakav sjajan prikaz neke druge osobe može da nas okine i da učini da se osjetimo još gore nego što smo bili kada smo došli na mreže. Zato bi trebalo da napravimo jednu dobru cenzuru. Da pratimo sadržaj koji bi nas inspirisao, ne onaj koji bi nas činio nesigurnim. Ili da se dobro zapitamo, ako smo spremni na samoanalizu, šta ono kada dođemo do nečega što nas čini nesigurnim, da vidimo šta je to, zašto baš to. Da li smatramo da je neko lošiji od nas, a ima nešto što mi želimo, ili se javlja ljutnja i zato što se osjećamo nesigurno i nesposobno u odnosu na tu osobu, a ona ima ono što mi želimo. Dakle, jedan detoks povremeni od društvenih mreža isto može biti vrlo koristan. Ili cenzura i selektovanje onoga što može da nas inspiriše, što može da nam u nekoj meri da nam bude zabavno, ali da ne odlazimo u ostajanje satima, jer je to bežanje od života i skroz nije korisno, da živimo u tom nekom svetu kad imamo mogućnost dok god smo živi da napravimo naš svet i naš život lepšim i boljim i da volimo da smo tu, da ne moramo da bežimo u mreže od njega. Kako bismo fokus, odnosno pažnju premestili sa spoljašnjih poređenja na naš lični razvoj, možete da radite jednu vežbicu koji se zove dnevnik unutrašnjih poređenja. Da odvojite 5 minuta dnevno i da zabeležite 3 stvari. Dakle, svako večer pred spavanje, recimo šta sam danas uradila dobro, šta sam danas naučila o sebi, šta mogu minimalno da uradim sutra da bih napredovala. To je onih 0,001% svakog dana koji na kraju godine, kada se pomnože, naprave veliki pomak. Kada primetite da ste upali u taj tunel poređenja i da ste se osjećali loše, možete da se zapitate šta je izazvalo, šta je došlo do toga da ste uopšte tu, da se poredite sa drugima, kako se osjećate, šta biste sebi rekli da biste se ohrabrili i šta je to što
vidite kod druge osobe da je bolje, što mislite da vi nemate i kako iz toga možete izvući pouku i da sebe unapredite, da vidite kao inspiraciju, a ne kao znak za povlačenje ili za puštanje nekih loših emocija i ostajanje u toj zaglavljenosti. Ja? Sljedeće pitanje je kako da se izborimo sa strahom od neuspeha. Kao psihodinamski psihoterapeut pokušat ću ovo da objasnim razumevajući naša rana iskustva i naše rane odnose, odnosno odnose sa autoritetima, odnosno sa bitnim odraslima. Najčešće su to bili naši roditelji. Važno je da razumemo dakle taj strah dolazi i sa čime je naš neuspeh, odnosno uspeh bio povezan, da li sa kritikovanjem, sa odsustvom ljubavi, sa postiđivanjem. Naprimjer, ukoliko smo dobijali pažnju i pohvale, ukoliko smo bivali voljeni, obasipani ljubavlju, kada bismo nešto uspešno uradili, naravno da ćemo da internalizujemo tu ideju da naša vrednost zavisi samo od postignuća. Na ovaj način se stvara unutrašnji kritičar, to je onaj glas koji nas osuđuje, preti kaznom, kažnjava svaki put kad postoji mogućnost da nešto ne uspemo. I upravo je ovaj glas, onaj koji nas drži daleko, koji nas drži da ni ne krenemo, recimo u neki projekat, kako bismo sebe sačuvali da uopšte dođemo u kontakt sa tim glasom ili uopšte da postoji naznaka od bilo kakvog, od mogućnosti neuspeha, što uopšte ne znači da će da se dogodi. Važno je da vidimo koje je nesvesno značenje naše tog neuspeha, šta ono simbolizuje za nas. Da li to znači da nismo dovoljno vrijedni? Da li to znači da nismo vrijedni da nas drugi poštuju, da nas vole? Da li se plašimo da ćemo biti odbačeni? Da li neuspeh aktivira neki osjećaj stida? Nešto što je iz ranijih iskustava, nešto što nosimo od ranije. Naprimjer, moje iskustvo kada sam ja prvi put shvatila da ja uspeh povezujem sa svojom ličnom vrijednošću, dakle sa mojim bićem, svoje postignuća povezujem lično, jeste bilo na fakultetu kada sam ja jako tragično prihvatala i shvatala, primala uopšte slabiju ocenu ili pad na ispitu, dakle da ne prođem neki ispit. Dok, dakle, uopšte nisam mogla dobro da to podnesem, bilo mi je loše, prosto ta ideja da ću se sljedeći put pripremiti bolje i izaći na ispit i položiti ga, ja znam da je postojala, ali emotivno sam se osjećala loše vrlo, dok god mi moja koleginica, tadašnja, sadašnja, jako bliska prijateljica i drugarica nije rekla da to što sam ja pala ispit ne znači da ja manje vrijedim. Za mene to sad ima više od 10 godina, da, mnogo dosta više. Za mene je to tad bilo pravo otkrovenje. Dakle, uopšte nisam bila svesna na koji način sam ja taj svoj neuspeh, da pod znacima navoda neuspeh da trenutni, šta je to u stvari predstavljalo za mene, da sam ja poništavala čitavo svoje biće time. Naravno, to nakon što osvestimo možemo tek tada da menjamo. Kako sam u prethodnim obraćanjima govorila o strahu od uspeha, također i strah od neuspeha može da nas drži na jednom mestu, na onom iz kog se nećemo kretati, napredovati, preduzimati akcije. I strah od neuspeha može doći iz unutrašnjih konflikata, da postoji dakle sukob između perfekcionističkog dela, ono koji zahteva da sve bude savršeno, dakle onaj koji postavlja neka nerealna očekivanja ili u ovom trenutku za nas nerealno očekivanje, onog ranjenog dela ličnosti koji se plaši da bude osuđen, da bude povređen, da bude odbačen i
ukoliko osvestite i ukoliko osjetite da imate poteškoća sa nekim od ovih dva dela, ja vas pozivam da pronađete sebi psihoterapeuta ili stručnu pomoć koji može da vas podrži da istražite ove delove i da prosto smanjite njihov uticaj na vas, na vaše akcije, na vaše odluke. Ono što je isto važno je da kada stojimo u mestu i kada shvatimo da se plašimo ishoda, odnosno neuspeha, plašimo se i stojimo jer želimo da izbegnemo neke situacije, neke neugodne situacije. Stojimo jer ako nešto ne pokušamo, mi ne možemo da se razočaramo. Pod tim razočarenjem smatram da ako bismo nešto pokušali, možda ne bi uspeli iz prvog puta i možda bismo sebe tada protumačili kao nesposobnim, pa lakše nam je onda da ni ne pokušamo nego da vidimo sebe kao nesposobne. Ili ako upravo tako uvek možemo da kažemo nisam se dovoljno ni potrudila, zato nisam uspela, a ne zato što nisam vešta ili nesposobna. Sa svim ovim može da se radi, možemo da prvo utešimo sebe, razumemo, potom da vežbamo odnos sa sobom, da nešto ne uspeti ne znači biti nesposoban, to isto o uverenjima, verovanjima o sebi, o svojoj ličnoj vrednosti i možemo onda da tek iz toga možemo da napredujemo. Kada razumemo te otpore, kada dozvolimo sebi da ih vidimo, mi možemo tada oslobodimo energiju koja je blokirana strahom i možemo da se pokrenemo na akciju. Kada razumemo sebe, shvatamo da i neuspeh jeste deo života i da prosto testiranjem i pokušavanjem i dalje razvijanjem, učenjem mi ćemo uspeti i da ukoliko nešto ipak ne uspemo, da ne ugrožava to našu osnovnu vrednost. Kao što sam i malo pre spomenula sebe na fakultetu. I dakle, ne treba da nam fokus bude da mi izbegavamo strah. Kao što malo pre rekoh, sklonit ćemo društvene mreže, sklonit ćemo bilo kakve akcije koje mogu da... Dakle, nije poenta da izbegavamo, već da razvijamo sposobnosti, otpornosti, da širimo svoj kapacitet, da neuspeh ne posmatramo kao neuspeh, već samo kao jedan korak do onoga jedan korak na putu do uspeha. Na taj način gradimo i samopouzdanje. Dakle, širok dijapazon svega čega ćemo se dotaći ako bismo pogledali ove otpore i ovaj strah. Dakle, važno, ako bih sad sumirala, dakle, ako nešto ne uspemo da uradimo, ne znači da smo mi manje vredni, ne znači da smo mi nesposobni i isto tako ne znači da ne treba da osjetimo strah i nelagodu, već razumevanjem sebe i radom i podržavanjem je potrebno samo da na taj strah i na tu nelagodu razvijamo veću rezilijentnost, odnosno otpornost i sposobnost da možemo to da nosimo putem kretajući se i naravno tražeći podršku. Ona je dostupna vrlo i nije uvek potreban novac da bi se ta podrška dobila. Dakle, potražite krug prijatelja, potražite mesta gde će ono što vi želite da postignete, potražite mesta ili prostorije gde ljudi već to postižu i vidjet ćete da to je ona slika šta se dešava iza kulisa. Dakle, vidjet ćete da retko ko, verujem da niko nije imao da ne osjeća nelagodu, da ne osjeća strah, da se nije susretao sa svojim otporima, sa svojim nelagodama, ali da je pronalazio načine da razvija otpornost na to. Šta je ono što mogu da vam predložim kao praktičnu vežbu ukoliko osvestite i ukoliko možete da čujete da je taj unutrašnji glas kritičara, da niste vi, jeste vežba dijalog
sa unutrašnjim kritičarem. I nju vrlo često psihoterapeuti rade sa svojim klijentima. To je da kada identifikuju unutrašnji glas, recimo zamislite to nešto što želite da ostvarite, recimo neki projekat ili neki svoj cilj i šta je ono prvo što čujete. Recimo ako je to ti nećeš uspeti, nisi dovoljno vešta u tome, osramotit ćeš se. I ako osjetite da je to glas unutrašnjeg kritičara koji želite da oslabite, zapišite tu rečenicu. Možda možete čak da tom svom kritičaru i date ime i da svaki put zaista vodite dijalog sa njim kada čujete, kada želi da vas spreči u nekoj akciji, da mu se tim imenom koji mu date obratite i da ga pitate šta pokušavaš da postigneš govoreći mi ovo. Da li me sada štitiš ili me sputavaš? Od čega me štitiš? Šta je to što ja tumačim kao opasno i taj kritičar sada želi, odnosno ti kao kritičar želiš da me sprečiš, da me zaštitiš. I potom uvedite drugi glas koji će govoriti vama u isto vrijeme kada vam se obraća kritičar. To je neki glas koji će biti glas podrške. Da, čak i ako ne uspete u tome sada, da i dalje vredite. Čak i ako, dakle, da su deo života, da je to jedna cijela slika, život i uspeh i ono što ne smatramo uspehom. Dakle, neuspeh možemo da posmatramo i kao test situaciju i da pokušavamo dalje. Dakle, sve to deo života i prirodno je za svakoga i da možemo iz tih situacija da učimo, a da smo i dalje dobri, da zagrlimo taj deo sebe. I možete i da zapisujete to i da napravite sebi neki ritual ili da sakupljate to na jedno mesto i da onda znate da su te slične rečenice uvek one koje nisu vaše, nego vaš kritičar, ili možete da pišete na papir i da onda to kroz neki ritual spalite, pocepate, stavljate u neku kutiju da zatvorite, da dakle simbolično otpustite ili utišavate taj glas. Sljedeće pitanje je kako da pronađem balans između karijere, porodice i vremena za sebe. Balans upravo tako stvaramo mi sami, ono nije nešto što će nam doći, ali isto nije nešto što je statično, ono je vrlo dinamično i potrebno je u ovom kontekstu da se prilagođavamo i da kada postavimo neki cilj da budemo fleksibilni, da možemo da se prilagođavamo, menjamo, da možemo da razumemo svoje potrebe, da imamo da imamo razumevanje i dozvolu da menjamo naše prioritete i naravno da učimo kako da postavljamo granice, kako da kažemo ne. Prvi korak ka ovome jeste da smo u kontaktu sa sobom. Dakle, da znamo naše želje, naše vrednosti. Dakle, šta je ono, koja oblast od svih ovih ima najviše značaja. Šta nama donosi najveći smisao ispunjenja u karijeri, u porodičnom životu, ličnom životu, tom vremenom za nas same. I kada govorimo o balansu, ne znači da svaki deo moramo da tretiramo jednako i da svaki od ovih delova života dobija isto vrijeme. Da smo u balansu znači da su naše aktivnosti u skladu s našim vrednostima. Te tu može doći na red pitanje o perfekcionizmu, da li sebi dozvolimo da budemo fleksibilni i da ne težimo savršenstvo, odnosno šta je za nas ona granica gdje je dovoljno dobro u karijeri, u porodici, da često mame sebe vrlo kritikuju ako nisu 24 sata sa svojom decom, ali ja verujem da ako nisu sa decom da ukradu, odnosno sebe deci odlazivši u posao. Ali mnogo značajnije da kada je mama tu 3 sata da bude prisutna, posvećena, svesna deci, nego da je sve vrijeme tu, ali da nije sasvim prisutna. Dakle, bolje odvojiti manje vremena koje je kvalitetnije i posvećenije
sigurna sam da to ima mnogo veći, bolji značaj za uopšte i za odnose i za radost, sreću dece, za njihovo mentalno, emotivno zdravlje i stanje. Što pod tom fleksibilnošću ne smatram zapostaviti porodicu ili zanemariti. Apsolutno nisam želela to da kažem. U ovoj temi može nam pomoći da budemo jasno strukturirani, dakle organizovani i da planiramo dobro. Prvo, kada je u pitanju posao, da se jasno odredi vreme i vreme u kom ćete biti efikasni i fokusirani samo na posao, da ne prekoračujete kada to nije dovoljno. Po ovom pitanju ja bih pretpostavila da je posao neko ko radi sam za sebe, zato što je to vrlo često tema preduzetnika, odnosno preduzetnica koje nose posao kući ili rade od kući, tako da su svo vrijeme u poslu. Drugo, da planiramo nakon toga vrijeme koje je sa porodicom, ali gdje smo prisutni i fokusirani. Dakle, kada smo tamo završili posao, rekli ne, zatvorili, kada je taj time box prošao, da smo posvećeni porodici i ono vrijeme za vas koje koristite da obnovite energiju. Dakle, da nije nešto gdje ćete se dodatno prazniti, gdje ćete sebe iscrpljivati, nego aktivnosti koje bi obnovile vašu energiju. Da li je to, ja sad zaista ne znam, ali šta je ono što je u skladu s vašim mogućnostima, s vašim željama, s vašim vrednostima, s vašim finansijskim resursima uopšte. Da li bi to za vas bio ples kao što je za mene ples, ili trening, ili šetnja, ili čitanje, ili samo spavanje. Koliko ste mlada mama, da li je to samo spavanje ono što bi pomoglo da se obnovite? Ima puno toolova, kalendara, planiranja, da li digitalnih ili ovih u koji možete rukom da pišete, da vam to pomogne da napravite strukturu. Ono što može isto vrlo da bude korisno za planiranje koje je u skladu sa prioritetima jeste planiranje po Eisenhowerovom, mislim da sam dobro izgovorila, matricom, da postoji 4 kriterijuma, dakle da ono što je prvi je ono što je važno i hitno, dakle ono što je za odmah uraditi. Drugo je što je važno, ali nije hitno, što možete da planirate kada ćete da radite. Treće je što nije važno, ali je hitno, to razmotrite da li može da se delegira ili da što pre obavite. I ono što nije ni važno, nije ni hitno, da se razmotri da li uopšte treba da se obavlja. Kao sljedeće, vrlo bitno za uspostavljanje balansa između porodice, karijere, posla jesu naravno granice. Ali kada učimo da govorimo ne stvarima koje nas opterećuju, ljudima koji crpe našu energiju, stvarima koje nisu prioritet, isto je važno da učimo, da naučimo granice koje sebi postavljamo. Dakle, da kada odlučimo da sebi damo aktivnost koja nas puni energijom, koja nam donosi radost, važno je da postavimo i tu sebi granicu, ali u suprotnom smeru da ne odustanemo. Dakle, da uvek uradimo to što nama godi, zato što granice nisu samo da nas štite, već omogućavaju nam da se osjećamo prisutno i povezano. Dakle, i to je poštovanje sebe. Kada tražimo u porodici pola sata za sebe, nije sebično, već je jako važno za naše zdravlje, za našu dobrobit, ali isto tako i za one koji su oko nas. Vežba koja nam može pomoći da osvestimo naše trenutno stanje i da prepoznamo na koji način i kojim oblastima treba više pažnje, pored toga što ćemo razmisliti o svojim ličnim vrijednostima, o svojim željama, jeste točak balansa. Da nacrtamo jedan krug, da ga podelimo na nekoliko delova gdje će svaki deo tog kruga predstavljati jednu oblast života. Deo za karijeru, porodicu, vreme za sebe, možete dodati i druge oblasti koje su vam važne,
da li su to prijatelji, socijalni život ili zdravlje i da ocenite zadovoljstvo vaše svakom oblašću na skali od 1 do 10. 1 da znači da uopšte niste zadovoljni, a 10 da ste potpuno zadovoljni. Zatim pogledajte gde je taj točak, odnosno ta skala malo neravna, koje oblasti imaju niže ocene. I potom razmislite šta možete da učinite da posvetite toj oblasti više pažnje, na koje načine. Dakle, na koji način mogu da povećam ocenu, odnosno zadovoljstvo u ovoj oblasti i da postavite za svaku oblast sebi jedan konkretan cilj gde želite da napredujete. Dakle, ako želim da napredujem u ovoj oblasti porodica, svake nedelje ću napravit ću svake nedelje plan kako svakog dana možemo 30 minuta da iskoristimo kvalitetno zajedno vreme ili provešću svako veče 30 minuta čitajući nešto za svoju dušu, za svoj užitak, dakle neki roman, nešto što nije vezano za posao, vezano za struku, za lični razvoj, nego nešto za uživanje. Sljedeće pitanje je šta je za mene sloboda? Za mene ona se menja, taj pojam, i to što je meni važno u okviru toga šta je sloboda za mene, vrlo se menja. Kako sam rekla, da je ovaj balans nešto što je promenljivo, što nije statično, tako i za mene ta sloboda i trenutno najznačajnija mi je ova unutrašnja, ova gde smem da izražavam sebe, da smem da budem ja, da smem da izražavam sve delove sebe, i ove ranjive i ove malo kojih bi se nekada ranije stidela. I ono što mi je važno da imam odnose gde ću ja smeti da budem takva, svakakva, slobodna, a da neću biti odbačena, da ću biti prihvaćena. I ono što je najvažnije jeste da kada sam ja sebi to dozvolila, tako sam počela i da imam odnose u kojima ja to smem da budem. Dakle, ono što sam sebi davala, sam počela i da živim s polja, što je vrlo značajno. Kad govorimo o unutrašnjoj slobodi, to je taj deo. Ovoj nekoj spoljašnjoj jeste ta sloboda da biram. Da sam dala sebi dozvolu da ne moram da ostajem tamo gdje mi nije dobro, da ne moram da živim po nekim normama, da je sramotno menjati poslove, istraživati šta je ono gdje se ja osjećam dobro, da čak i ovaj moment da mogu da radim ono što volim, ali i da menjam mesto odakle ću to da radim. To je nešto što je fantastično i što sam ja pre nekoliko godina želela za sebe. Sada sve više moguće, ali tada nisam verovala da je moguće. I to je taj isto vid slobode do kog sam došla i sve više, odnosno pristižem, koji mi je isto vrlo, vrlo značajan. Ja bih vas sada pozdravila, poželjela lep vikend i pozvala na moju Instagram stranicu na story gdje možete u boksu postavljati pitanja na koje ćete odgovore dobiti idućeg petka. Lep pozdrav!